Mislim, sad gremo sve. Gremo s Podušani i gremo do jame, vidite. Molim? Jako lako. Da. Prvi 11.2012. Svi sveti. Sad je nekih 2:30 popodne. U 9 sati ujutro. Voda je bila na ovoj poziciji gdje smo sada. Znači tu gdje se vidi moj zlatni klinac, do tud je bilo vode. Evo vidi se po pjeni do kamo je bila voda. Pazi. Da.